Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, достор. Сатууга мына ушул Европа бие чыгат. Бою достор 1.80 экен. Бе өтө чоң бе экен достор, боз экен. Курсакты көрүп турасыздар. Ганавер аттан токтогон экен достор. Европадан келген экен, 14 жашта экен достор. Бою 1.80 экен достор. Евро метриге алып келип ченеп алсаңар болот экен. Карагылачы, машалла достор. Bunun kanı da öte жақсы eкен dostlar. Bu da beğenin özünde Oldenburg var eкен, Slaska var eken, Anglican da var eken dostlar. Bunlar dokumenti. Oldenburg'dan to'xtatdi dostlar. Bishkekte turadi dostlar. Kelib ko'rasizlar. Ber qaytaramiz. Gördünüz dostlar. Teyzetilip gidatkan Erken boydağı aybay çoğun eken. Şuradağı 1.80 çıkpay tandayımınday debestен dostlar. Euro metrine ap gelip çenep көрөзүңөр. Бейин çoğunduğunu көрүп турасыңар. Bu ерте боз окшойт, а? Ооба. Ерте боз. Курсакты өтө чоң айтып коюптур да. Үрүптөрүндө чоңдугун караңыздар. Үрүптөрүндө аябай чоң экен. Буттар баары жакшы. Bir taptasa eкен dostlar. Solunda hiç qanday ayıp yok. Az dostlar. Az metrmeyen de çenep oldu içeri dostlar. İçeri girip alına koşup olsun videoga. O sorunu qaragılaçı dostlar. Ганавер dostlar. Бұл бе тоқтотқан айғырда қазы улақта жүрет, а? Улақта жүрген ат екен достар. Бар таптаса Бұттарда біз жақшылап көріп қалады. Бойында көріп қалады достар. Евро ұрген. Серінің көрсін. Серіде тұрады. 78 екен,